fia lava e whawhiloa i whaataro whātu i na mai mo mai o le tātou atunu. Ia me se fwoi o le tātou pūleanga, e ne fwoi tū la o le fiafi le tātou porkalame o le kapite le Ekalesia. E le whaangaloina le tāpua inga le tātou tamaa ki ropo, whapea mo le wasenga o staulanga. Lasi o le pūleanga i on tūlanga ese, tūlanga whawhiloa i whaataro whātu i ne fwoi tū la. Ma lor so i fuamonia ma le lange. Ma ele ngā unu tātou atunu i Samoa nei. Au i rātou mai mai atunu i whafo. Ro a vela para nei pokalami. Ma pokalami e whapea na fia iai. E au wāre. Le ia le lei o le tātou siusio manga. Ia leo fu ma whaatasi e ma le tātou. Tai o le tātou pokalami. E whiunga ia Patele Ioane Ono. Ia fui o le whapea na whaamtartaraina le te leo vaenga o le tusi leo Kapite a le Laudato Si, le tusi le tātou to maa pa ia. O fai langi fōlanga Pope Francis ma lo so fu patalo foi la fianga Patele ya so fu manuia man langi ma la train multalo e me se foi ka ko ofisa pasalau TV fa le upumana tatu Ekalesia Katoliko ma lo la so fu man langi ma patalo foi tatu tulu tupu mai ma li foi la un foi tu mtos in so out plan talo ya mai a pitoiti ya ma lo la so fu ka ko mai foi ka ko fasoa i vai na ta u foi ole tu sta ya la tama pa ia ya wa na ia lo wa fio ma pa ia ya vai ka ka ngoi pe na yo se me fu na le me yo se constant foi yo pe ka ma ko ia o me le tu reality le ia ai fa malo ho ila fionga le na fio mai ia wa le por kalame ia ka ko foi amata ile tua la fionga Patele e sua fa tsama le alo le ngang pa ia amene le tua matu tama matu wa fe tu la fio le ni foi tu la le as nei tai au moli fa teme fi inga la fio fa menu ma fa ne tsanga ona le tele social fa manyanga lo lo sa mai pe ia matolo lo nu lo waiga ia matolo pana ta sel ne lo la a te tele mo lo me alo fo so fu mo lo mato wala fa malnita fo ne ia su fo fa popo so fu mo lo tulu ia mato fa tai fo mo le ia lo mato manawaina fa tai mo le la fa tai mo le timo mo le vai pa taimo la au lo mana veina mai o ke sene mato te mana na vai ia ole o foi ngaia po winga fo ia me ole na tule ne foi el po kwanga moi mato ia mato talo fa mangalo mato te mi mato te so mo foi el si manga fa le hanga si manga nau nau le o ma le tupe fa le hanga ila i si manga ma fo kwanga ne foi o la me alofa moi mato amanuia la to lo tatou tam fai pe e te pue ia ma tau fiofi ia fa pena ona a tausi le me umor si manga o sami o le ea o le ele o monga o vai tafe ia me umala lo ai e yul soi fuo i mato talo la fio e la to fu o lo pe ngai ma fa fitau lo malo na tula ni lo lang tal wai swing al tau ono ni matu wa mi on so ono pai ya fa mania ya ila to fa ma fa na ya ila to o matu foi le net talo no Yesu Kristo lo matu wali amen sua fa tama le alo le ngam pa ia amen tai Patele ya tai mo le talo wale am tali fo le tato por kalambi wa kako pala moa pa ke le matango fio le tua e oi no foi ele tua le langi ma le o se ke nesi mo ya ya se ipa aina me o foi er kanga tali to ele lo fa ma matango fio le tua pe ona ta o mai vo il vaenga le o ya kako amakai i ya si se mai ya tunu tato kako slide na ole panita le ia o le lalolangi lea ia ako sistema the rich north poor south no mi o tele o tunu lei lunga le north asi se le 2% o ngaka o le lalolangi
rich fe ngofoi ngofo not au le valu full pasengio kamau aingo le pangika kone lai nei ala ko le mafu ngala ko rich le mafu ngala ko mau au la lo poor south valu full paseng asisi la ko singo lenga la ke le la lo ngai lo no inga la valu full pasengio pangika ni ya o tangata lima vai pai mai lalo me ka poverty line no in the poor south ya ngale luas pasenge kama ai ngole lo langi ako le vai la ko o ka se le fikau o ka se amio le tono ni le mas paring yo le pare so what happens is the rich becomes richer the poor becomes poorer he ma fai un ko suia le lenga le me ma pang fai ko mai lalu lenga ya le fai na la wa fia la ma o e lunga o ya ai ha penga foi uma pa no le o matiti ko ye lalu le south ya so ka wala nga ai ya pero o wa inga ye me len fam tala ne tua ko si le fale ke le ko mai o ya ke le mo pisinis ka mo o ko pisinis ka ke kupe mo ya ko mai la ya ko ka nga ila ya mo me shacks o south la ya ka ya foi le poverty ya o ngai fasi apa ka ke solo yo ya mai ya kong ilunga ngai ya le si kilo ngai ai kilo kulo nga vale ya ngai ko mai fale nga pi papa e mai ya ai ka le mes space no nga winga ko puku matanga tamatsiwa a ve ni ko ele ale la le ko mai ko vai a fale pa me e lo fan e lo shack vai kilo fu mi fale manga ngai ya au i de sila kule lo tam manga ya awal ele green la ke o ngai ke ele ka ye ko ya ngala au ya ma fale manga ye ke le ngai so ke sila crazy is le rich le poor ya ka ko sa mo ye fu ya ya wa ka wa ye kwai tanga tsai ke kupe na vai le lungo le mo kyo e lungo mo ya fi lo lungo mo ka fa kai fo ye pia ka fa kai pia ya ma ka ye fo I ka la ya o le ko I fa le nice ko ku la ile pe la me le ka ese le ka ko o ka fusi ko nga fo ya le fe lo ngi ya so mo fo so la lo ya so mo wa nga mai malis ke sa wa di lungo o mo me o ya o ku na vunge ko no fala o nga o nga ngiu ko lo sia ko I papo ye pa ke sa ya nga o le ya papo ila nga sa fe mako usole on mai fus nga ko yo fo ya ka ola papo ka pingi ya ko yo ya ma yo nga so ya ka wa ya ke sa mai fale ya sa la lo sa mo foi ya sa wa mai ke sa ko fu le wa I ko pala palai o le mo me au ku me korosia sa mai ya se nga ya si wa inga ngai mo me fale ki kele mo fale o ka fia milion ku pe wai ma nga yo fat ma ngai lo ai o I fo ko so I ke kilo ile e ka mai ki o fale ngai ma ka mai fale ia ko fale o makki wa e bala vale aka ka mai ki o ya mi le ton ma fai mi le ton ya fale nga la ngo fo ngai o pe fia se fu fo nga fale nga o kilo mai da roi nga sure da roi ya ko mai la o fale ke kele nga ya le la un pae ko le o Israel
Ya, o ko ngang fuanga ngai pa ke. Ngang fuang. Pire kurang le lapta inga ka ko Iyo. Le ngam. Ya, ya. O mera ko nga mera le a kupula se outbreak o se virus por la ko nga. Yo. Por ko nga fever por fa mai. Ai. E fufulu mangi ka mai. O kanga ka ngai e pe sini nga fia. Mo fia. So ese vai puku fa. E vai fale la le pe o le fe mingi apakuai ya wa. Yo mea o mau e prega ma poka mai ki sa kala fa. Ya se vai. A fenga mo so fo malo lo ngi ko nga cramps o. Ka we ho la mo ka ko ma ngi me ya me fo le mai ya foi fasi silanga le fa mai le ku puya ka ko yo o le me le mai e fa mai fa ma o ka fa le me le ku foi ngam ku foi ngam ai me na ko ai vai ya be se me ngalo fa la ngau ya na fa me ko ai vai ma ki ke le ngam ya ka o mai la le vai ngale o le the Great Pacific Garbage Patch kusala o i le me yo o patches fo ie mo me pe la ki o me la poko la le ku me North Atlantic o le South Pacific ya o i le Indian Ocean ya o le South Atlantic ya malunga la i me le North Pacific North Pacific ai ko me pe kamala lam ko la po kamai lua la que va com iyo o meu coco é meu café por sana kamai pe kamala ye lua le i North Pacific ko la po ko kikelea o fa kunga la pisinga nga pisi island ele kike fo le island wana nga fa kunga le mai fa mai ele kike lo le text la fo le le state le Texas o America ya que si pro America le ya Texas se mo se meu vai mele mo le ya fo le ngol meu ele ngla ko ya ava mai ya ava la o Texas le ya ele que le mama wa yo me que le mama ya ele o ye ela kiki ela le fa me que le ku me nga lo Texas Oka. Ya lea kasi lua. Kolu. Fa. Saulia i lima. Ongo. Fa punga la pisi la le lunga san. Ile la lolang. E ka hona fika il ki le me i man me ka fa tal tal tu ngai lo le oka si kel le lapis. Lapis. So, ole mele ka famtala. Kwa I o pa ka ko lunga le lapisia. O e ka ke va kwa mo me o working farm me ka ki solo plastic no o manga ingulo ko fe ya I ngalo ya ka ko sami ho imo ko kele le lapis. Yo café nga vonga ya. Ma vola sami e go ku a ula. E ya la le café nga vonga le sa ale langia. Ese café nga vonga le sami. E o le airstream ya male water stream ya if café ela meio la piscine. Eu ko foi na vo eu pole foi samo I meio. Le kai café foi eu sabia. E que vai e kai café ro fa pouco uma mais se mecas. Ma foi siang ole current for little sami so fa pela me que kele la ya ko kele la lapis yo so ole ka ke fa tata ke mi ngi de mafu angore ole climate change ya mangalwe ngata fai ngalwe lapis ya Wai le foi ngi lapis. Kako.
Yo, Ko re fa na pisi ku ia ngai ia ma me ora. Wa le fie. Yo ngai mangu le nga mangu le pa e ngai o sami ya. Ye pe yo asu me ai. Ya mai la I me ya ke le mo me mangu nga. Pi wo ai ya. Ya ai ko mo me le plastic ya. E folo e ko. Nang wai ya wa nga su e me ai le nga plastic. Ya nga ko la ya. Ya wa ko pepe sima. Ka kemepe. Wa ko la ya wa nga. Wa ko king mo biologist. Wa ko la ya ka fasi se wa tu fa ko nga samo. Ya. Aba ko nga nga ai wo le plastic. Nga plastic wa king mo mongo. Karo foi ngai meu la. Yo le ba e ko me ora fa pe ya. Ila mai ai. Ayo me ai ale. Ya le umia pepe ngai meu. So mo kwa ko ka kosa. Ya le ka foi la le wai le pi fa ngua mai. Al me le pu me lunga sakit kil ka ko lang ya ko le. Ya South America le. Wa ya America, North America ya Africa le. Ya me Europa ko le. Ya Australia ka ko la lo ocean le ya Pacific Ocean. That's the whole world. Ya ma ko dira le ko ku kafe ya lo longa foi Congo. Ya. O ko. Ya. Ya kafe mo me ka manga ya. Eu man sami me ele se me po lunga mo ngana po fe. Eu kafe ma ya de loi. Ya mai vai ile sami. Ya ro fa. Ke le me o foi ngaka. Fa de nga si mang. Em phải ngộ phải câu của mẹ cái rồi cái leo mẹ yo size of mẹ ye la pise ka kaloi The size of the patch is unknown and estimated to be anywhere from 0.41% to 8.1% of the size of the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the biggest ocean in the world. The Pacific Ocean ye kako na kafe ka ko la lo le kong Pacific Ocean ale la fe mai pay of the size of the Pacific Ocean Fa ko sa ke leo patchy pay ke leo Pacific Ocean ya from my farmer most scientists estimate it to be twice the size of Texas. Yeah, when I don't know the size of Texas, I have my scientist. Only twice the size of Texas. No, we have far away in patch. We have lower Texas like common patch. What can I multalo kilo lapis? For lapis. Well, I come times 2. Texas la where Texas there? Sure. Times 2 la. No nga winga ko gigape nga mawala elias ka karfe nga yam lapo me alu like Texas real Texas ke travel ke fuel ke alu po ke alu ai ko Texas lesi ke lea le ko Texas ya le fa ko sa inga fa Texas ka mo mekas Puro ka lapisi. Ale ongo me kele ka me ka ko kelo lapisi. Kele. Ya, na la fo la le. Yo li suwa inga nga. Ya, li suwa inga nga le ka ko West Pacific, East Pacific, North Atlantic, South Pacific, Indian Ocean and South Atlantic. Sewa ai. Li suwa inga nga. Unable to distinguish microplastics, mo plastic ni Wa fa mai action ko le vai. E fa ya ma pi pala ya me nga ya mangingi ya. Nga ku le me la mai me. Ayo yeng me ayo le plastic. Microplastic from food. Many animals starve to death. Yeah. So their bellies choked with plastic. Kalau fai.
Ngala ke ia me o plastic mo kuah ku mo mga plastic. Ole ila mai o plastic. Iyo. Gai pe yo me o ma kau funga. Pela ko me ai. Papea leo ngai me o rai me. Others survive just long enough to contaminate our food chain. You say what? Yeah. O iyo ay me o amer sa me ay plastic. Yeah, it survived. May survive enough from na like le o plastic le con mga boli. Ela ko maro makau mau mai le wi nga sa ro ai. Ai plastic. Alalan. Nga fo na ve fo le. Ya fo le me le contamination o ai me plastic. E mo e fo la ka ko. Yeah. Ke le afianga le. O le fo si manga ia mau tato soi po tangata. Pe a fai e a fo e ka ke le addressing ia concern ye meu ora le ko ka sa mi ya le ai ka ko po mai ai ka ko afie ka ko you see the cycle ele nga ka lai ila pisia la ko fiong pa ke suau me suau fo ngare io i va fio va o ka so wi ko ngame mo meu va fo ngale wa isi va mai container mo meu ya ai po me e ka ai ya va ale sa ngal wa le kong sa ko pengsi ya la ngalo ka ko is ka mai ko ke o ka mo long tanks oil tankers o ka mala ngale ya le ka kwa ko mai wo le hanga wo pe so sami ya ngaliki lo le so unga sa eu kamangai le fa pena ngi kera ko mase plasta we por sa ko ngore pen e ko ai ko eli kia ya li ke ko fa ka nga ko me fa se ai kia ya ku punge kwai o sa fa ya ngu ko ngare ya ku po ngan me ka lu ai yo le ma fa nga fa tanga te pengo lo nga wenga fa ke le yo alu sa mi swa menga mai ngo phải câu phụ gì mẹ ngà vậy mình vợ yêu mấy lại mấy các cô ấy là excess ấy là là bị sĩ phụ như thế về sẽ cảm ơn anh rồi phải bên vợ này xóa kiệt sao ấy sẽ là so phải đi ở vui lại cái vậy phải một vui phải đi quý ấy cái mía rồi vậy cái gì ya be sa ai kai lapis okay ya le siwa inga no ka nga ila me lapis siwa every single white particle nga ke wa ko lapisia gorme ka fi mga aga kila ko me sakson lima salu mai me se au parolo fo ngare ka mai ya se wa ila ela fior ka ko lo langi me oh my goodness kamu salu fa marka ko lang misal ocean wale ole samil mel ya ka ko le se meui ka la o Australia ya New Zealand ya o ka ko le lunga ko se vale ka kuku me ke le lapisi si o mia ka ko lapisi e ka o me i le fa fon se ta to no e foi ska ko sao ona sao ai sa vale ko e mo se ni lapisi pon plastic piqué rumah kau kurus lapis itu ngilut tu kong kau ya eu lapis ya pairo lapis unga de kau ya so ka ko ngan ngabo ngale le va pe kau le fai so sao ka ko uma piqué uma pe maka ko masa ni menga piqué menga le ke fai ka me ki or ma ko masa yo ma ko ko ya so se awa ke kinga va ko le plastic ya kin fonga ka ke le fi kaulo wa ai ya ala que la qua porque lo kiki kango ave piki no ave ku lapis uma kes wa c'est simple ya so ya kan se wa ko kai café inga ya yo ya kai café ya de café fa pouco ha se wa ko kiki Oi, o mele le langu le sami. O le
Ya sami na le. Awa ka nga ila e wa ko ka ako an sami. Kwa kilo lapisi sami. Ya. Se vai karo fai. Ya la ka ko mai lolan mo pu ka ila ro I me ye mo me ngai me ola ko mo sami. Fa pe ka ko ye le manga ilo ki ku sami o kan manga ilo sami ali. La lo ifo la. O le mon me o le ku mau me ye. O mon me o le polonga ma le fa polonga hingo me ola. Ia sisila me isa mo. Ya ka ko mo ingu ka ko feu ka nge ya ka ke lo le mele hivi manga me ola. Ya vai. Ma foi sia. Ele ngi me ko kupu mai o me nga o sele loi nga mo meu. Ma foi ngo me o penga sapangi o penga nga. Kamo ia mai va ke kele vo nga fa mo ke kele. Ya. Wa ka kela ko me I kuso mo kusi vo nga en ka ke pe ngi la pisi vo la ko I la vo elo san. Nga loi ole a inga le o ngai me ola wa le ma fai la me ia ko wa ia ki lo la lo me sa me me se va ia ka lo fai si me ola wa alu le wa ku mo nga kingo ko sai e mai ama ele mo me le mafo fo o ka foi wangi ya they just couldn't care ma fa nga ki ya o ya wa boa sai ya so ma ke ya si me or e ma ke ya o lo me foi fai ma sa du ma e sa ma ya o fio pa ka sa du mo wa le foi we ko so a ali o penga ko ala le e ma fu nga ka ko ma wa kai ngai ka nga lofa nga ka nga le mo divers e o na me wa ele ska ele sta pageva me ai ka le loto la ka lo foi me ola ma le ke si o manga le la o la lo ie e pu mai akale ma le akale pu ma al pu nga la akale ko fai lo mai ka ko o me le kupu ko ma fale e fa polo ngai me ola ia nga mo le fa ko a ese le me fa free ia ngai me ai ma foi sia o nga ruenga au le ngi mai ma ko fa ya wa nga ia nga ko so me le ia mai fa kupe they don't care about anything else but money ya kikilo ye this is the cry of the poor ni me ola au le we ke ilo ko I falling o me ola nge mai ngi la fi I think they could sense the mele la kupu ya lato se kia la sa ro konga iyo se ka ma ve wa ia ia va nga nga le ave mi ona ka si ai mo ia ka ko veterinarian I kwa le vet ka ko forma inga ka unga forma ia o me ola le vet ia o ke alo ave ia mai ai se vai nga fu nga le o ko awangi ko fanga mo le wa me nga le ku pesa mo stray dogs ma foi sia le me si o ke ia email ya fanga so ka wale le ya sometimes e mama email fa poi foi le o ngi si fa mama yo ya ka fo ia sa mo ya ka si ia poi se ma lo la le mai I challenge you ya fa skula fongo ngi ya pui ia ya tau me ya ka o me ele que foi ele com meola anga ele ko e fa pea ka ko fengo meola treating o meola pe ko nga me ko me ya kale ai lo ngai foi ele ko ai lo ele ko ele anga ka ko ami anga foi ele everything that lives they exist in langi it was in the mind of God ai sia nga le tu foi a ko la me umo ya I ala so ku so labo foi ele tu me la me umo ya mata ngofi le ave ia ko ingale a kamu ma kilo eva ka ngom mangu me mo sa io I ka wo mangu ya foi mai le ko ka foi fa pe mang no winga fia ko le ka ke ni foi ma se me we don't
Au nge ngaro kako for creatures. Creatures ia meola ia. Creatures for kako. We are human creatures. These are animal creatures. Okay. That's it, right? Yeah, we fuala fa pele. Fai kako ia tuan foling mo fa kusa. Ka ke fai ko nga mei meola. Isia, na ngole ko ia lo fa nga meola. Ma ka ngo fi fo le ko ba ma nga yo ngai meola. Ioi. La au mo fu la au fu mai ma ta ngo fi language is. Language is. Ma le nga pau ko nga meola. All kere mo meola. Just imagine, ele ai mangi meola ngelo langi nga ka nga ka mala. What do you think? Ai longai ma nga nga la lang. Yeah. Ele ma yo boring. Foi fa meola is ka ka is. It's going to be boring. And what I ma nga yo meola ni. Coexistence between human beings and animal beings and may see beings like la au or ma or my cafe meo. That's the beauty of God. My meola. Yeah. Leo ingo le ainga. Iyo. Leo fa nga meola le mo litinga sa kawaso nga to ko ai. Yeah. Yeah. O kamay leo fa nga borders. Mo borders. Como vanai vale le ma. Kai eu significa mo meu nga maluanga menga. Okay. Eu ia ngol le nga o ia fa nga meola but I think ela ko pon me nga lului. E ma ave fangalinga meola. Ali nga signifi. Ya okay, e fo mele ave fo e akungu la America. E mai so atonu. Fanga meola e kawa. Okay. E alu nga ave ia mo. Really se kama ia se lunga pe signifi pe se pomu. Yang ala kle si meola pa ali pomu op alu ai. Ya ole ko ia foi de na faadi le ko ia pekeru ia kele me ai uma o ia io ya fo ile kusinga perfecto skill na fa meu ai ko la usa lo le ale me ai ale mo me ole mangu mai io le ko kam fi at ya im fa fiki sira ai po kasinga me ai ngama yes. Ya mira was kasinge me o ile mu le Vietnam. So ngu Asia Asia. Oka, ole si tele kasi ke wa ko make. Ke ai no YouTube. Ko ma nga ya le pa o nga wa ko apo se lo foi me o le ngi mai. Pusi. Ka le pa mu wo le kam ka nga kam. Crack kam kam. O pe ya ka ko size 2 ho le. Size 2 lah, ya kako. Eu kako masang ya. Masang ya kako. Ya kia. Eh lawe ngame ai. Aku fu mangai mai. Eu ko hu ya. So se me ai ko kia ai me. Ya se va ai ka lo fai si me. No le me fa ka ku me el ponga akala le. Ngale so fa ka ula ngamai ya. Ya ko mu ya Asia la. Asia se ko ngaka ngi le fa yin me vale ngi. Ya vai. Oi lá e kusalang pasika a. En que mere ko e kosi mere peso pa kau. Kau fo ringo si miau na. Ya wa fo la ngai le mere le mi che wa e ai. Ma pi fo ringo mai si. E Vietnam miska ka ni. E la wo ele ya fo kula fongo ko e ai. Usa le sama nang kamai po ya ka ko. Ya. Sai tu. Kalau fai. Yeah, kasinga. Yeah, this is the cry of the earth. Yeah, dia fa le hanga le mo fa ko anga. Ya ma foi sia. Ya ma foi meio swingal kau mo meu makangi malosi ma foi sia. Ya ngadwe ngatato. Ya o kasinga ngadwe ngaje mo mie ka ko ka ngai la lo la. Ye o sua wa pe ai. Ngale ka alo mai lu pa ko ngai nga. Na ka la lo la au e ngira au e so kisenge le manga wakako simple as that ka ki fo ngoi fo me ngai ai sa ngale wa nga ko ulu mai ale ma di e fo ya la lo ifo ngai mo mele ya Caribbean ya ngai e mo me plastics ya wa ya mo ya me kelele ai ke wa ko kelele nga plastic floating wal sam.
Ya, lumanga lo fala mau. Kemi Ka no ko so rea, ka konga. Wa fale kwai lo mau. Ya se va eu pe se o ke. Pe se o ka fe me. Wa kwa ka u ko o ka usi. Ya, ngai ngo ko ngan me wa pe. Wa ele se ngo ka ko se ko. Ya, sa le. We are all part. Ya, fia maka ko le. Ese ka ko. Ya, masih monkey kan masih. Ya, saya orangata. Ya, meu sai si mai va pena. Ya, kilo ya ini. Mu Merere ko po ya ko Europa. Falangi Europa, falangi o elengi o i Amerika. Yo ai ka ko laka mai Australia. Yo mo pa vivera ke de aka loia ka ma. Iyo. Nga luenga sa fai. Me nga o fa kana fo ma foi nga lo kulia nga ko fas yo so. Last week. Ya ko ma fu aka ko le kulia ko. Ka ko ai ngia ko mo wa mo fam kala ka sia ko Amerika ke me Amerika. Ya of ka ngo fi o foi kula ko Amerika o ko fe ngia ni ka kalo ko makaya o ka me ki ko le ese koruse ko ko wa be ese koruse lo ka koliko wa be ese koruse fa kusa. Awa kasian me fa ya makaya o ya tu ngal si fu Amerika fa alo ya mal pese le ole fu si ku nga me si ku au ka ho fe be se le ko oi o Yesu ya masang fa ka kalo ya nga ko Amerika o lai le ko mu le ko fa nga mai Christian o falangi iya kasi nga ko this is a Catholic country falangi ai me yo ni ko secular but a secularism longo winga o mi fa lo lengi o nga ave se mo fa kusa benga ave le ngai incidents at kemi Amerika la fa mi sa patele la ka fanga ko fetsa o so supo ko ali ki apolo mali wa ko ko man o so supo ko ali pa ia anga le tua la me ko e ko kemi ya afi ole mu eu mo meu longa mo ka kia mo ka ma ku pol pa ma ku mal ke vecchio o se ya que eu me fa ku ele ku pu me va pia ya la la kom ka la nga e fast fast ka ko alo es faftai fa tu ya tu sa bo that's good o ka me le ngonga ya fo le la fua e sa vale fa ku ko le tu sa mo tas au ngia ve se le tu so ya nalika ko aku le wa makanga fakule le meo le le meo le o fa kangi malosi ma fa ya se va mu yo la loi for Amazon 70% of the Amazon has been destroyed to produce meat se va no bingo quite kala o le se oxenge ko bo vai te ya fico super sengelo fa ya ngola ya ngara ko super sengelo ya ngade la wa di ngau senge boka ko and my Pope John Paul II this is one of the lungs ole mama ole la lang ya fa mo e oxygen ole si o Congo basin ya ole si ele Amazon basin ya lumaku ya wa fa pomu ma dynamite mo meu mama ku i la lo o ngala sa i me o le la lo yo por quale por aulo por alio por lava ya la lo fo ngai ko inga sia nga mai ko alu o le hippie ali ka ma lo le mo lu ngale vai ka kia ya lunga ko fe sabalalonga escomotus se vai maka ko kilo nge ko maofa yo sa pese sa mile
An me fa ka ili ko wa ngai. Pe yau ia e ngapai. E makawi hura ka ko sa e le kala ka ko sa mia ka ko kaulang. Iya. Ahora na suar kai. E ko sau ki mun kike. Ya. Sauar kai ma ya ku ta lu ngai lu ngai. Ke o ya ke mi ka fe o sei mi nga ya pi. Ya la lo mai. Pe nge meo la. Ya. Ya, ngai meo. Me le ka mo kupu nge me au kupua. Ako mai me ka o deforestation o fa le ngang o ka nga la in Borneo from 1950 2020. Di mas hulu ka ko ai green ako le island de Borneo. 85 ka ko kilo ke wa makanga ka ya ka fa makanga ka au ka fa le ya 2000 luafe ko sanga luafe ya wa makanga ke e me pa ka so rai ko so nga le ngira luafe ma lima ya se vai luafe se fulu lua sefulu ya o ke le ku me pa nga lo me mak ya ka ilo ngi ke mi lua fe lua lima ngi ya lo ko isla me ka le deforestation if you ke ka la au so e kupe e ngalo le la ko ya ya mo me le e ma lo senge mang winga ya kasinga mu ya lu ke lalo mai ole flooding lo longa ya lunga ko le na ko le ngon me le ole ko afa yo ole ngi vai dry dry ole se kimu pepe o ngai meo ya pepe meo la ska me kiki manga yang ngambang ya lalo mai ya again lapis wa i ulma kafa ngai se wa i me ka kim kafa so the cry of the earth la na so cry of the poor o le tangi tanga tamativa let's go through it vai solo markangi ngai ka mai ki uli ngai por meu ficar ngisi fia ai por meu le lo po fea ngo foi po le lo la ko makua la lo mai ya kanga ye ko ale angan me ngo foi ya lunga ko le so ai ngai le finga sian fanga ya se ai ko nga fa le ngo foi la lo mai ke le ya fa mai le ko ya ko ngi ya ngo ko nga me situation is ko mo lai la to yes ke kinga malanga songa ke karo fa ya se va e misa kamiki e fa au ko me ka foi kamiki la ka foi me ku se va o se va o e ko ke popole la me ska ki manga me fa ka wani ya lo mo sa wa o nga o me it's not funny ngale kami la lo medio ke ba ko fika male leo ngo ko nga medio ke mi nga ave se ke malo mo ko ave se vi va me vo ile poda ale o i Mexico po ye me se ko Venezuela Eka ave se ka me ke ave se la ko ma ko ba vai ka mo ki moi era ngomar ka mo ki misio mako ma markinga ya vai it's biological ko mai le la pa se vai si ka mo ki ring au ivi ki kim son ke mo le ko inga le ya inga ngo fu ngo wai ya hala kau fau me ai moi la workeli ya kami se ka mai ki por fia ai ya se vai me ngo foi ngi ka ya eu su me ai o lapis ya e fa pe fe ya ka mai ngau se le to fording mo no wa ku sa ya se vai me o ya vai ke ki ai lapis
Le si meleanga le o le mele o le afo o le child labor. Whapolonga ingo Whapolonga ngi ka miki whawhai ngā luenga ma mawha a. Ia se vai, ka lo vai. Mau e kupe ala mau oa ai. Nga, ia e ke pe a whawe ma kupe oa sometimes e kokongi le ai. Mai le whai kau ki ia ai. E la ua kō ma le, hapu ngā ra pidiki ma. Ka lo vai e wa le kinkiki aisi yunga le keri mo meo a. Ka wale. Ia, ka ko ki kilo iai. Te vai de. Ia, se vai vai e leo. Ia. Ia, lalo i fonga ile, me ngofo se vai me ngofo ngi kangaka. Ia se vai le, ai wa kasi apu ama kangaka lai. Nā su e mai mea ai, ana vai su e mea ai po ai a. O su e me karangore. Sorry. Au laki le whakau pere o i pingi po ai marako. Se vai le kam kikim ko ama maso ari i whaingonga ruenga ma. Alo whai e le ngere le o. So o akaia, o le whamtala mai kako, le reality, o le afo the cry of the pua. Le tangi mai le whatu, o le whatu, whaku le o tangata. Tangi le ele, kangi le whatu, kangi le whatu, ma le ele. Mai le Pope Francis ia, ecological crisis, the cry of the earth and the cry of the pua. Nongo bingo, o le ecological crisis, pori, whawhikau le whengam kako, o le mele, o le cry of the earth, ma le cry of the pua. O le whasinga le pua tangata. Ia ma le afo lalangi po le sisiomanga. Mai le Pope Francis, this ecological crisis, for the cry of the earth and the cry of the poor, is a sign of our time. Se whae ilo i ka kokai mi e ka kusai po mo lai. Ka kokai, ka kounga kupula. It is a sign of the time. Ana ka mai le afo le watikano bua. Kasi lea ngā runga kaua le kalisia. O lea, kilo is a sign of the times. Ia ka mai le kalisia. Ui, kasi lea, this is one of the signs of the times. Onga, o le kangia le ma le kangia le whatu, o le tangata, le matiwa. Ia, ele wa pēnga ki kilo ia, e ka kaung whai se kari le kalisi. Ia, o le, o kaung kua koe lalo le table of contents o kusi da, e konga kusi ia, le whai la kua koe i, 6 chapters. Chapter 1, what is happening to our common home. 2, the gospel of creation. 3, the human roots of the ecological crisis. Integral ecology, lines of approach and action. Ecological education, spirituality. Ia le kusa koi. Mai e pri a maka chapter 1. Mai o le hale me le kupu ka kona laki. Pri a maka nga chapter 1 the question. What is happening to our common home? Saulola ia le o le gospel of creation. O tala le lei o creation. Creation is a good thing. It is a gospel. It's good news. Ai sia. Nga whai e lea tua. Wha mea lea kua. Si laku lea kua nga mea whai ua. Lele. Good news. Koi whai e lea tua tangata. Si laku lea tua tangata nga whai mai. Ua matua. Lele. Whe kaui mea ua. Tangata manong si o manga. Fit lele. Manga ia. Complementary. Ia lai manga e Gospel of Creation chapter 2. Mele chapter 3. The human roots of the ecological crisis. Wha mea mea koe inga. Nā me mafoi le crisis le uka koe ingi. Nā me mafoi mo le swing o tau ia whela. O le human roots. Longa winga o kākou tangata. O kākou lea a le mafoi kupu a whikau li lea. Ia malonga wha chapter 4. Integral ecology. Wha mele i o koe inga. Ia. O me kau wha mamrama. E integral ecology. Ecology is our common home. O kākou sisi o manga lea. Ia. E integrates me uma. E interrelates me uma. Fiso kai me uma. E le ese kako kangaka, ese mango mamenga. La. Awa a ese lo o ese kako kangaka. Lalan me fai. Ya, pawan me. Kape mai powinga. E pule kako. Ele pule kako me. We are not le kukong le kusokese pe kako i luasa sa ni me ke kasi e chapters here. Pa mai ale tu, pa mai take care of creation.
ko ka ka ia e vai o tatu tausimea tausimea e ka te pule a menga le kupungi ma fuengi fa fikau ola o fia pule tangata fia tua nga ona fia kuale mai ya ka mai ia ka ko chapter 5 lines of approach and action roinga ngai fo kuanga ko inga me kaunga ko foi ke ngai fo ia ilan melia yang fa ilor chapter 6 ecological education and spirituality roinga ya se me ka ke o inga mai me yo ku ka ku soi fuanga male sisioma ya fa mai ko inga pai o spirituality ele nga ka ko ka ni ka ko ka male ku no aka ko wo ye le ka ko ke pe ka ko amakale gospel of creation ele ka ko na ka ko le tua tangata male sisioma o me sama sange i luma ko Vatikano dua e me se vo lale ne kusia ka ya ka kama pe yang ka male ko o ka lo le tu e pisa e se ama fo fonga ile sisioma ya ku po me fa fika sisioma ko male ka se this is a sign of our time ka ko ka dia ya na wa mai ko ngole ka fa ko lu le sisioma le tua le tangata sisioma ya e relate uma so ka ngeki uma kama ko ngeki uma o kalilanga no in e spirituality po le winga fa le nganga o le sisioma ko fonga uma le ko awa venga foi uma le tua ya kalwai Iwe kalwai ngo tata mira Afioga Patele ke le la pa ya wa fa manu lango ba ya ma le va nga yo take of contents le la ka o ye la ka wi ya fa la ke le nga wa fio ma ya ko da iyo ya wa fio ma ko ya fa te le la fa te foi mai mo mai ya ko ku ro fio wa se talo fa mai ya tatu talo tai tele le tua le tama la fa sofianga le nei tai au ma to tu fai ko ya me so fa fo mai samo ma to pulianga ele nei fa so taua ona e te silafia a ma to fa leanga si manga e o ma to fa leanga fo ya ma to la e fa tai lo nganga pa ia fa sinoala e ma to te tai o langi mai te sa la ta automatisa Pope Francis na fa sofianga ya mato ni mato mau e tau o la o fio e mato tangata ma si manga o mato so fo mo lai ni ya mato lo mo fa tau le tato so ta inga e fa penal fa tu mo wina fo o tato so fo ma le ola ile aso ma le aso kama ni o mato tikta e mato malo i Samoa e me se tapinanga whenga palota e ne stofi mai lau fio ni tai e alo famoni ya Samoa e malatu ngari lue atina e Samoa malawa e ngata i Samoa nei aole langi atoa o te talo le ala ia Yesu Keriso lo mato walii amene sangata Francisio asisi pa iai talo si e mato sufa yatu oe il suafo tama le alo maleanga pa ia mene tai mole tau fa ma el ta ko klame ta u ala bere fa ngoine le tusi al tama pa ia o le Laudato Si kele le au nga ware kau singo si ma pe sa no Patele o ka ko si mea ka ko si manga mai e fo ka ko va fa ngai male tua fa mo le ko kangaka inga so ele ma fo fuanga male si manga pe o tato volai ale anga la si manga ole anga fo ka ko a tato por kamena mo le fia fa ta ile tanga luenga so fo man loina ia tu sei fo male tato por kalame ele nei fia ale ato mo se si fa poponga ile va ya so asau al temdei male fianga e Patele ia mo tanga fa to fa so fo ia e fo samo